gushamburiya mu ikanisa urabyemera cyangwa ntubyemera? Ngiye kuba nka wa mugabo naho nkuriya mugabo bazabatera amabuye. Ngewe ntabwo nemera ko uburozi bubaho kandi buhaba. Byizigira okay, reka mbivuge uko mbyumva. Uburozi ni muri mind. Uburozi ni muri mind, ni mu mutwe. Uriya mugabo niwe ndahera no kubyo yagiye avuga. Uriya mugabo afite kwizera kuri hejuru y'izindi mbaraga zose z'abantu bumva. None uriya mugabo uramwemera nk'umunyamwuka cyane rwose. Uriya mugabo ikikira ariho cyo kutabona uburozi kandi mama witwa Ansila Ndayishimiye nibwo nari mubonye nabaga Uvira aza ahantu hitwa Menevame. Aririmba indirimbo ivuga ngo mukiza utwemere nubwo turi babi. Mukiza utwemere nubwo turi babi. Icyo gihe nari umupolisi nakundaga twaje muri patrouille tugakora y'amadega atari meza. Tukumva ko muri Kongo hari ukuntu kubera kuba umusirikare wumvaga ko cyangwa Hello guys, mumeze mute? Mumeze bo? Ngenda aho meze neza ndashima Imana. Wofunga ino video utanzi ku mazina yanje banyita Umutoni wa Gentille, kabandi umukobwa bagunga mukazana wabongera mwishwa abasita, kabandi umumama w'abana babiri n'umutware. Ibindi birenze kuri ibyo nkunda kuvuga ngo Imana ibiduhane umugisha. Ndabashimye mwakoze subscribe, like, share ndetse na comment. Ngo amahoro y'Imana abane namwe. Muri abantu beza, muri abagaciro. Ndabashimye ngo mudahwema kunyereka urukundo ko munkunda. Mwe muza mupostinga ibiganiro mugakora commentaire nziza zikanezeza zikanyura umutima wanje. Imana ibaheze umugisha. Nawe utarabikora uyu niwo mwanya mwiza kugira ngo dushigikire. Subscribe nakantu gatoya gato gusa wowe woroheje umutima ukorosha n'urutoki biba birangiye. Rero ndabasuje ngo mu migabane itandukanye, abari Amerika, Canada, Australia, Amerika ko mbakunda, ko mutaranyandika Amerika, vipi? Amerika ni munyandike mumbwire ko munkunda naje ndabakunda. Abari Canada nuko munyandikire, abari Australia, abari Norvege, muri Kenya, ahantu hose, mu Burundi, mu Rwanda, ahantu hose muri Kongo mu bucatuzaye. Narabwiye muza munyandikira mutu, munyandikira ngo ndi Patrick from Kasarani. Nuko n'abandi nuko rero uyu munsi murambona mfite ibyishimo bidasanzwe. Mfite ibyishimo ko numva amahoro, nkumva ibyishimo, nkumva merewe neza kubera ko nakiye icyamamare umustar ukomeye cyane kandi ukunzwe mu gihugu cya Kenya. Uwo nta wundi ni Byizigiro Patrick. Mwaturaga mwumva ngo Byizigiro uyu munsi namubazaniye Byizigiro wenyine mwenyewe. Nuko gamuvuze sinatarabibwira, reka nakire umutima wacu aze kubibwira. Urakaze cyane papa, welcome. Esoza ngo welcome and welcome back to my YouTube channel Rukunda TV show. Karibu papa. Murakoze cyane. Mazina nayo uvuye kuvuga nitwa Byizigiro Patrick. Byizigiro Patrick mwenyewe, hapana photocopy. Uyu ni original Byizigiro Patrick. Ntuye hano muri Kenya. Mu Githurai 45. Manguo aho ni muri county ya Kiambu. Hari abakunda kubiryosha ngo dutuye Nairobi, tuba muri yindi nane tuba muri Kiambu. Tuba mu yindi ntara. Abantu mutuye mu cyaro muri Kiambu, ariko natwe tuba mu mujyi Byizigiro. Gituma abantu bazapfubya Githurai nta kuwapfubya. Ubundi ni naho heza, niho hari amajambere, niho hari isoko ihahira abanya. Zibona abantu bose bagiye gukora amakuru. Kayole, Umoja, hehe iyo bategura ikirori ni Githurai. Ariko kwa musanga ko baravuga ngo abantu ba Githurai umusugi ngo nina nini ngo nabaturage ndababujije. Ukaba ibaze noneho nibaze ko ni cyamamare Patrick Byizigiro umufana w'amacano yose atuye mu isi. Nibaze ko atuye Githurai, mumva ko abantu horoshe. Gusa nyine hari ukuntu baba bikomezamo nta bundi cyamamare no musanzwe. Nkunda nyine amacano y'abantu bagize umutwaro wo kugira ngo baduhe amasomo.
nawe utarakora ibisabwa kugira ngo ayo macana atere imbere nukuri no gukoraho nta birenze nukoraho balance nuja kuri balance y'amafaranga urasanga ntayavuyeho aho mugira umutima mwiza gusa mushigikire naka bakore subscribe comment na share mubisangiza abantu kuko harimo amasomo menshi nta kitigisha hari n'igihe ureba umuntu wenda ugatekereza ko wize amasomo menshi kumurusha ariko birashoboka ko wavutse mu muryango ufite ibiryo ariko ntiwize isomo ryo kuburara bas rero ntawe utokura isomo nimba ubyibushe hari abananutse bo kubwira ukuntu bimeze nta somo umuntu wese icyo atazi ni isomo yashobora kwigira kura igituma abantu bagomba gutegera abandi habe n'igipfu n'umwarimu hari icyo ureba hari isomo kandi hari ikindi gipfu gikora wowe utokora mu ntuzi cyane ariko muri birya hari isomo ushobora gukuramo rikakubera ubuzima uganiye neza papa uyu munsi ndishimye kwakira Byizigiro narababwira ngo Rukunda TV show tuzagenda mupaka papa ari gente show nzagostinga hano kuri Rukunda TV show kubera ko maze guhura n'abantu bakomeye kandi ndi umunyamugisha kubera ko mpura n'abanyamugisha ubushize nakoranye na debut mwarakirebye nakoranye na Rugenza mwarakirebye nakoranye n'ikiguruguru abandi mutarampa ibiganiro ahubwo sinzi zo murinzi mumpa ibiganiro kugira ngo dukomeze dutezanye imbere Byizigi I'm so happy kukubona hano ndishimye kukubona hano rero hari ibintu byinshi ngenda nkwibazaho n'abandi bantu bakwibazaho ikindi ucambye Byizigi nzambona abantu bose bagize amace nuko nyari maze kubivuga urabakunda urabashigikira ese uwo mutima mwiza ubukura mu gihe hari abandi baba bavuga ngo nguzo ngo twobijamo nguzo ni ngoje nguzo musinabiha umwanya niki kiza kigutere kuvuga ngo ugira imbaraga zo kuvuga ngo udushigikire twese yewe ko ba debut Byizigiro papa ari gente Byizigiro ikiguruguru Byizigiro aho Queen of Murenge Byizigiro Rukunda TV show Byizigiro mbese umuntu Byizigiro ataratangira commentaire nyine ugende wisuzume urebe ko ari byo utaragenza neza kugira ngo Byizigiro abe yoza kuri channel yawe nikiza kigutera imbaraga ndibaza ko nta channel niyo ntarakoraho sindayibona turayibumenya ahubwo ariko umuntu wese ufite channel namanuke munsi aho batanga ubutumwa arasanga comment yanje nitwa Byizigiro Patrick nimba ntaranabikora uzogerageze kuja muri comment zandi macana uzobonaho comment zanje uhashire link ndaje ukorere subscribe nkunda abantu kubera impamvu zuko ejo wafashije cyangwa wasuzuguye yo gufasha rero nditeganyiriza ko naje wenda nogira umutwaro uko murumva cyangwa bimeze bite biteganyirize ejo ni heza nubwo kandi simbikora ngo wenda banishuriye ngo ejo naje nimba mfunguye cyano ngo babinkorera ariko ndabizi ko Imana irahemba neza ntiyambura ndashobora kukugirira neza utangirira neza bigaca mu wundi Imana igira inzira nyinshi zirutiza mu stikeri yamaso ya mustikeri Imana ijya kwinjira cyiza cyo kuzanaga abantu bafite ubwenge bazatubwira ibintu by'ubwenge twagiye ko turajyana na 5 kuri 5 abantu munkurikirana uyu ni wabyizigana akora prank ariko byizigana irasengesho ga haraho byakuye abantu wera Patrick ankoreye igitangaza ngambwira uramutse gukora prank niba ikintu nanga Byizigi reka Patrick nani ukunyina ubona Patrick sintera nicayeho ndengeye kuri telefone mpamagaye Byizigi bambwira ngo reka nyururuke moto ari ibintu abantu bazagira ngo bavuganye imbere y'Imana yo mu ijuru yaremye ijuru n'isi nabikoze nzi ko nyine hari ikibazo cabaye ariko abantu nyine ntacyo byantwaye kubera ko nari nzi ko ari sadaka igiye ahandi ariko ndizera ko ryasengesho ritahushije yafashe uwari ufite ikibazo hari ikintu byakoze natekereje Byizigiro genda mukunda mu buzima busanzwe twaza kuvuganira ku bintu byinshi naratekereje Byizigiro tubona Byizigiro wipendo nico kintu wamenyekanyeho Byizigiro wipendo sari ripendo umukobwa yashingaga bambwira ngo umugurire ipendo nimba bimeze gute none nawe jewe ku giti cyane ndagukunda nkunda n'umuryango wawe ahubwo tutararenganga gira ijambo bwira mu madamu wawe madamu ndamukunda nyihasha disi ndi muhasha uri muhasha gira ijambo message nziza cyane wogenera nyihasha ni umukobwa mwiza w'ubwenge w'abatwari nyamadora dore
yitwa Nyihasha, nyina w'abahungu 3 n'abakobwa 2 b'amahasha. Yashua akonsomana. Ndamukunda nta kindi namubwira kirenze ikindi, ibindi ni nyongera. Rwose ndamukunda, akomereza aho ngaho. Numukobwa tagira mukushi mugani wanje. Ntagira mukushi. Nyamadolari mu byukuri ari umuntu wovuga naba karengesha. Je ndamuzi Nyamadolari n'umugore mutima witonda pe aritonda nuko. Ngiza gukegana amanteka se Byizigiro. Iri apendo kurareba rimwe n'umwuka. Uraza kubidusobanurira nabyo. None se Byizigiro. Byizigiro iri apendo. Tuzatubona gutya. Byizigiro umuntu yo mutungura afite ikibazo akavuga ati mana we ira mana inza mbona mu Byizigiro ukuti yo insanga niko gutekereza bateka ngukore planka mara gukora planka ewan igitegura gitsinda kabisa urasenga mana yake ngoreka nyuruke moto ngutunguye bigora uri mu muhanda ariko urasenga kandi gusenga kwawe kwarimo kwizera kwinshi wabitewe n'iki Byizigiro nikutura umuntu wese gusabye service kandi ikintu azi kufite kandi gishobora nta mpamvu nta bizira biriho bizotuma utagikora ugomba kugikora haba ari mu muhanda haba ari aho bagomba kugusabira service uzi kushobora kuyitanga ugomba kuyitanga burya wambwiye ngira ngo ni ibintu biri seriye ariko nanone byari ukenera wenda hari somo ari ushaka kwigamo kubera ko hari igihe ubona umuntu ukavuga ati reka mukorere iki kintu ndebe ko neza ibyo akora birimo cange atabirimo nabikoze nzi ko ari byo ariko ndibaza ko nubwo byabaye kurya ntacyo byantwaye kubera ko amasengesho yafashe n'abandi bameze nkawe wenda tuzumva ubundi buhamya ku bandi wenda barwaye bakize nibaze uko ari umuntu wamubwira hari abantu bamwe baza bagira ngo none pranka bakamabiremeza cyane in showbiz hari umuntu umwe amubwira ngo mwa muri gukinisha Imana nese totiri gukinisha Imana gute oya Zizigiwe ku giti cawe hari umuntu wanyandikira arambwira ngo mwa muri gukinisha Imana cyo ni kintu cyambi ikindi kintu ca kabiri ngo surifata kugamagara umukozi Imana ukamuteshereza umwanya we ku giti cawe bira bintu byagutwaye iki ku giti cawe naraguhamagaye jewe kubera ko nkunda ubuzima bwanje nkunda media ndashobora kwicaraho nkageza saa 9 abanzi barabizi iyo turi live n'abantu hari icyo nshaka kunguka muri ico kiganiro kiba kiriho ndafata umwanya nari nkubwiye ko nkunda media nigeze kubona Kiriki yakorera plan n'iki je ne me trompe pas hari umuntu ukoreye Christophe Kado ni ntuze ni apeti visho niwe wakoreye Kado plan bamubwira ko bagiye kuzara mu byukuri nta nicyo byamutwaye kubera ko ni yarasenze buriya amasengesho ntazayoba iki kirere gikina yandi masengesho iyo abantu basenze buriya amasengesho nta munyagaro bamo niko bazabavuga no ni abantu bama babigenderamo ngo ibintu bakore Byizigiro babigira big deal nyiravyo ngo yaje takabazo zamutwaye kandi pranka ni ibintu bisanzwe Byizigiro none mbere yuko uba Byizigiro ngo tubona ngaha nabiba ko dusangiza ubuzima wabayemo mu buzima mbere yuko uba Byizigiro w'ipendo niwe buzima ushobora kuba warabaye okay seriya ndi Byizigiro w'ipendo Byizigiro umukunzi w'amacano ushigikirana akaba na Byizigiro w'ipendo ni wewe ubundi Byizigiro niwe woje w'ipendo nuko uvuga ngo abandi bose ni CEO w'ipendo murakoze cyane uri umuntu Byizigiro wari umuntu ubunyira umuntu jewe urabizi abanyamurenge twagiye tuvukira mu miryango usanga son umukristo nyoko n'umukristo ukabikuriramo ukaja muri Sunday school ukigishwa gutanga isadaka ukigishwa kubaha nyuma yaho ugeze mu myaka y'ubukure imyaka 18 umuntu azahitamo bitewe na ya myaka ikakorienta ikakubwira ati ababyeyi bashobora kuba barakureze nabi ugahitamo inzira wenyine umutima gutuma gukora mu byukuri navukiye mu muryango w'abakristo mama na papa na abakristo badutoza ibyo byose mvuye kuvuga ariko ngeze iyo myaka
nsanga ntabwo badutoje umuco mubi, turabikomeza turi mu rusengero. Ariko nanone mu by'ukuri kubera ko rimwe na rimwe hari igihe abantu bamenyera ahantu ugasanga nta gaciro bahahaye kubera ko ariho bavukiye, birumvikana bitandukana n'umuntu ushobora kuba waravukiye mu bapagani. Uzore umuntu wavutse ku bapagani ariko Imana ikaza, ubundi ijambo nzano bavuga ngo abarokore, umuntu warokotse ni umuntu wari wenda abarokore se ni nk'abacikacumu, n'abacikacumu bararokotse uku turabacikacumu kuri Satani. Umurokore ni umuntu wari ugiye guhura n'icyenda kumutuma ubuzima bwe buba burangira, ariko nanone akaza kugira amahirwe, Imana iraturokora idukura aho twendaga gusa n'abagiye gupfa, iduha ubugingo. Nari nkubwiye ko nyuma y'iyo myaka yo guhitamo twabayeho mu by'ukuri hari ibyo tutitwararika kubera ko twasanze mu ikanisa ababyeyi barimo baba turakura. Noneho tumaze kugera iriya myaka hari ibyo n'ubundi twakoraga ariko imitima ntaco yaturegaga. Ariko kugira ngo mpitemo kuba uwo ndiwe no gumaramaza, nubwo hatoburaho ibyo tugenda dusitaraho uru rugendo, mu rugendo rwose ntirwabura ibirimbo cyangwa se ibyo dusitaraho. Hari mama witwa Ansila Ndayishimiye, nibwo nari mubonye nabaga Uvira, aza ahantu hitwa Menevame, aririmba indirimbo ivuga ngo mukize utwemere nubwo turi babi. Mukize utwemere nubwo turi babi. Icyo gihe nari umupolisi, nakundaga twaje muri patrouille tugakora y'amadega atari meza, tukumva ko muri Kongo hari ukuntu kubera kuba umusirikare wumvaga ko cyangwa se kuba umupolisi byanganaga no kurenganya, kubera ko iyo umuntu yambaraga iteni wahitaga wumva ko hari ikintu ubaye cyo bigatuma ukora amakosa. Hanyuma twahise dukomeza, uwo mugore ahageze aririmba iyo ndirimbo iramfasha cyane, ngo buce haza twasengeraga kwa Cyuyi, haza kuririmba indirimbo ivuga ngo reba ibyo ugiye murebe n'agakiza maze urebe kuri mu nzira nziza. Aravuga ngo hari ntashobora kugira impamvu wutanga, aravuga ngo byatuma ndeka inzira nabwirijwe. Aravuga ngo navuga ko atari ubukene, aravuga ngo wizere Imana yaterera. Aravuga ngo reba ibyo ugiye murebe n'agakiza maze urebe kuri mu nzira nziza. Byizigi arukuntu ducanze, uraducanze uraducanga mbere yuko ukizwa. Wabanjije mbere yuko ababyeyi bamara kukwereka inzira ugomba kugana, wateshutse iyo nzira, utubwire nimba warateshutse iyo nzira tubone gukomeza. Oya, ntabwo nateshutse, gusa nyine wenda harimo amakosa yagiye abaho atari meza. Hagiye aba amakosa mbese urabizi ko iyo abantu bamaze kumenya Imana hari n'igihe banayimenyera, akaba umuntu yokora ikintu ciza hanyuma ugabona akoze n'ikibi nta n'ico umutima umubwira. Ubwo rero nahisemo kumva ko tugomeza kuba muri ibyo. Imana iguha umugisha cyane. None Byizigi tukuzi nk'umuyumbe, ijambo umuyumbe ni iki? Ijambo ubundi ijambo umuyumbe ni riri mu Giswahili ni ujumbe. Ndabivuga nkanje, ntabwo ndi umuvugizi w'abayumbe. Abantu bose bo mu muhanda nabavuga butumwa, comportement yawe, message utanze. Ubundi umuyumbe hari ukuntu abantu babifashe, baravuga ngo wenda bari abingizi bahora hariya ku gicaniro ngo nibo bayumbe. Yes. Chokora comportement iyo hari ikintu akoze, buri hari ubutumwa umukuraho kavuga ati umuntu yitwara nabi, n'ubutumwa bo bariko n'ubutumwa bari ni ujumbe n'ubutumwa atanze. Rero hari abo bita bayumbe n'abingizi aribo bakoze confusion. Jewe abantu bose mbona ari abayumbe, n'ubu ibi turimo dukora n'ubutumwa turimo dutanga turi abayumbe. Ico gisubizo usubije kiranoze. None se Byizigi muri abakozi b'Imana ku giti cyane je ndagukunda,
n'abandi badukurikiranye baragukunda Vyizigiro kabisa nakuye kuri CEO. Turagukunda cyane. Hanyuma ubu nyine abayumbe twebwe batwita abayumbe n'abantu bakora ibyifuzo bakora ama etage. Ese abayumbe bose niko bafite impano canga abayumbe ingeze ngo sindasobanura kwico kintu. Iyo twe tubonye umuntu tuvuga ngo buriya kweko uyu muyumbe afite impano. Abayumbe mwese ko mugira impano canga impano ntadusobanura kwico kintu. Abayumbe bahe mubwiye mbese tuvuge ngo abingizi. Kubera bambwiga ngo nabingizi ubita bengizi bavuga abayumbe nawe uri umuyumbe kandi kubura iyo ni impano yo gutanga ubwo butumwa kugera kuri bare. Reka tuvuga abingizi cyangwa tubita kwa bayumbe ko ushaka kubyumva kugira ngo abantu babyumve kuko ari byo bamenyereye ntabwo nje kurikuraho kubera ko nta muntu utagira impano. Nta muntu utagira impano mu rusengero. Hari n'igihe nta muntu muza mumenyera kubona yicaye ahantu n'igihe atahari nubwo nta gikorwa hakora ukabona hari ikintu kibuzemo. Bizuri sana. Hari udashobora kusenga ariko akaba yokoropa. Kandi ndibaza ko impano y'umuntu aba yizi nubwo adashobora kumva ijwi rimubwira kuyikora. Hari ugira no kumva ijambo ry'Imana mukamenya kuryumva uko barivuze. Niyo nimpano kuko hari abantu bavuga ijambo abandi bakarigoreka kubera ko niyo matwi bahawe yo kumva nabi. Ariko impano ntabwo ari ukuririma ntabwo ari ugusenga gusa. Impano ni nyinshi Imana yagiye zitanga mu bantu. Abayumbe umuntu wese umukristo afite impano. Urakoze cyane Vyizigi. Ngisho nari nshatse kuvuga impano. Ubu nyine reka wenda uze kuvugira abandi bayumbe bagenzi bawe nubwo batari hano. Ari ikintu nshaka kukubaza. Kubera iki muri kino kinyejana iyo bakwisengura umuyumbe nawe nyine ukabyemera kuri umuyumbe kubera iki iyo ufite impano uri mu gushaka ngo nitukwiyambaza ngo tubanze tukwishure ngo tugweze ukamuvuga ngo ngiye ku musozi ngiye kugusengera ariko mu rugo ntimeze neza. Patri guseka mu rugo nibyima ngiye ku musozi kuko yerekeye Imana ibibazo byawe ugomba kureba uko ngenza mu rugo akawunga ntimeze neza cyangwa ubanze wishyura amatiketi kandi ntabwo tukigenda na moto twe dusigaye tugenda n'akawuba. Ese ni Imana yababwiye ngo muzo mugenda nawe ubanga kubera ko muri abombeze cyangwa ni mwabyishiriyeho? Birahari ntabwo ari wowe bivuze nakurikirana amacano menshi hari ibibazo zagiye bibazwa nk'uko wabibajije ariko ubundi impano y'Imana ntabwo yishuzwa. Namani yarabembye umukobwa w'umunyagano wariwe amubwira ko iwabo hari umuti fata urugendo ajayo ndihuta. Ageze bamubwira ico gukora. Maze gukira atekereza gutanga kwishura. We yarazi yaravuga ati impano y'Imana ntigurwa. Umugaragu we yabyumvise aravuga ati amafaranga aragiye aca ruhinga aje kuyazana nimba ntibeshe. Ni Namani nimba ntibeshe. Ngagarutse aramubwira ati se uvuye ashaka kubesha kubera ko yaravuye kuriganya n'ubundi yaravuye kwaka ibyo banze. Mubeshaho yaravuye ariko aramubwira ngo cage ngo wavaga ha umutima w'Imana wari kumwe nawe. Ikibazo cari kuri Namani gisubirira wafashe ibiguzi. Biratandukanye hari igihe umuntu ashobora kuguha service wareba ukuntu sacrifice yatanze kubera ko ibihugu turimo ni ibihugu bisaba ubushobozi. Wareba kuba nimba umuntu maze kangahe adakora kavuga ati rwose ariko bitavuye mu giciro runaka ukavuga ati reka mukozi w'Imana kamuha amafaranga abana bakarya kuko ibi bisa naho biteye urugambo iyo habayeho gusa n'abashinguzanya. Ejo bundi hari umuntu warwaye je narabibonye muri iki cyumweru iki hari umuntu warwaye ngo arangize bahamagara umuntu kuza kubasengera aravuga ngo ntazaje munsi y'5,000 nukuri barabimutumira 5,000 kandi ukondi imbere y'Imana barabimutumira. Sisi ko 5,000
bigiye ni sadaka niki birambabaza ariko nyine kubera ko we ntacu umutima mucira urubanza nyine ni kwaza bikora ariko jewe ndumva ababikora no kudanganyika Imana ihemba neza ntiyambura iyo ukoze ukiranutse ndibaza ko Imana yaranje kuja mu byaho byizibi urasobanuye kabisa kandi igisobanuye kiranyuze kabisa no kuvuga ngo umuntu nakwiyambaza mu kibazo mufashe ukorera Imana neza Imana ihemba neza ntiyambura sikuvuze cyane mwebwe bayumbe mukiri muri ibyo bintu no kuri mufasha abantu mutari mu kwiyambaza agwajije umwana ukamuzana ibiciro k'ibyo 5,000 mu byukuri harundi nigeze kumva harundi ngo nigeze kumva ngo avuga ngo nubundi ngo ni muyampi mwari kwishura ibitaro ngo ni amafaranga bari kwishura ibitaro urumva ni ukuvuga ngo Imana yabahereye impano ku buntu namwe nimudufashe none niki babwira abantu bo baza bavuga ngo ko bavuze ngo wa mwenda warahera ngo watamurutsemo bazavuga ngo watamurutsemo wa mwenda warahera watabutsemo kabiri twese tugomba kwigererayo niki wabwira umuntu uba wicaye akavuga ngo ningwara umutwe ndahamagara umuyumbi ningwara iki ndahamagara umuyumbi twese ko uwo mwenda wacitse se ni iki cacitse nuko nyine urutane ni umwenda ko yacitse mu twese tugomba kwigerera ku Mana ese undi watari umwembe ntiwe kwigerera tuwasenga Imana bibukize cyane buriya bundi ibintu byose ni ukwizera none uvuze ko nanjye no kwisengera ntarinze ngumpamagara nanje Imana ikanyumva kuko twese cyane biterwa nuko wizeye kuko nabi Imana yakijijwe ntabwo yababwiye ngo ni mukire yababwiye ngo kwizera kwanyu ni kubakiza hanyuma abo bantu agomba kumva ko bagomba gusengesha gusa ariyo gahunda batagomba kwisengera ubwabo ngo bigere ku Mana n'ubumuga kandi kenshi byagiye bizana impamvu nyinshi zo y'umuntu adasenga akaba hari umuntu yizeye ko ashobora kuba hari ico yo mukorera abo benshi bagenda bateranywa n'imiryango ugasanga umuntu bamubeshe nyoko n'umurozi kuko hari ngo nishi zagiye zitandukanywa n'abantu kandi Imana ntabwo izisenyeza yubaka yego ariko kubera ko igihe cyose ibyifuzo byawe uhora ubibungiriza ku bandi bantu ngo babigukorere hari igihe ashobora kukuyobya akakubwira ikintu kitari cyo ukagikora ugasanga kigiye kuzana ingaruka kuri wowe ni wowe umaze kubivuga ngo umwenda wari ukingirije ahera kera ngo batambye nibo batwitwarira kandi nabwo ngo ibyaha ntibishire bigatwikirwa ariko Yesu amaze gupfa umuntu wese yabaye twabonye independence umuntu wese ahuye n'ikibazo ufite imbaraga zo kugisengera Imana ikakumva ikagukuraho ibyo kandi twese Imana izitwumva cyane rwose tugende twisengeye tureke kuzoza tuguma kugura abaombezi babandi ngo ndetse byizigi namwe gabayumbega turasanga babibasiye ariko ni gatoya abayumbe abakozi b'Imana ese kubera kibuza mwumva ko utagomba gusengera umuntu gusa udafite icyo Imana yakubwiye ariko kugira ngo umwemeze ukaba wamubwira ngo Imana yavuze gutya atari ko yavuze nubiterwa n'iki kuvuga ngo nimba nkwiyambaje aho nimba ntacyo Imana ikubwiye ukamuvuga ngo reka umbwire birahari ntiworeka kumbwira ngo ntacyo Imana yavuze ubundi hari ushobora gusenga n'Imana ntivuga ariko Imana mutizivuga vuzwa ese kuvuga vuzwa Imana iravuga ntivuga noneho Imana abantu bayifashe uko bashaka kandi Imana Yesu yaje ari ikimenyetso kigirwa impaka naho uzafate 6 yandike uyiha umuntu umubwire ngo saka ni kangahe nudashaka kwiba 6 wowe uzayigira rizaba 9 uzaba umutsinze umwoje hari ukamubwira icyo ushaka kubera ko navuga 6 uzavuga ko ari 9 kandi nuyihindura nyine ibeko umuntu hari ukuntu bagenekereza ibyo umuntu avuze kumva bigiye gusa naho ariko kuri kuko hari abantu benshi bayoba bakoresheje Bibiliya ugasoma murongo kurengereza
kugira ngo urebe ukuntu konve kurya muntu wenda ushaka hindamo. Mu gihe gaba yakwishyuye nk'amafaranga bugera ku musozi aho kuva ngo urakubwira utacu Imana yavuze ahubwo uramubesha kugira ngo yamara mukoya bagatayisubiza. Ndababushije kweri. Nuko byizigi tugiye kugana ku musozi w'ikiganiro cacu. Gushamburiya mu ikanisa. Urabyemera cyangwa ntubyemera? Ngiye kuba nka wa mugabo. Naba nkuriya mugabo bazabatera amabuye. Ngewe ntabwo nemera ko uburozi bubaho kandi buhaba. Byizigire. Okay, reka mbivuge uko mbyumva. Uburozi ni muri mind. Uburozi ni muri mind. Ni mu mutwe. Uriya mugabo niwe ndahera no kubyo yagiye avuga. Uriya mugabo afite kwizera kuri hejuru y'izindi mbaraga zose z'abantu bumva. None uriya mugabo uramwemera nk'umunyamwuka cyane rwose. Uriya mugabo ikikira ariho cyo kutabona uburozi kandi buhari, abantu bakumva ko yabuhakanye biri hejuru. Ndabibasobanurira. Kenshi yagiye avuga imandwa guterekera, akavuga gushamburiya kw'ababembe. Aho ni ku gisate cy'abantu batizera Imana. Ubwiye bivuga aba yavuze ko abarozi n'ubundi babaho. Ariko akavuga ngo iyo umuntu amaze kwizera, iyo umuntu amaze kumenya Imana, ibyo ntabiriho. Umwanya dufata wo gupfusha ubusa wo kuvuga imbaraga z'umwijima. Ntabwo tuvuga Imana. Twavuze Imana. Igihe cyo kuvuga ngo hari ikintu kiraha, n'ubundi cyo kintu cyashizwe imbaraga, dufite izindi mbaraga zirutizo. Kubera iki tugiha umwanya kigafata umwanya w'amateraniro kugira ngo kibe cyo distraire abantu. Igufwa ridafite ritavuga, igufwa kubera iki cyo kintu tugiha umwanya. Ni muri yo sanse nje numva yabivuzemo, nta burozi bibaho ku muntu wizera Imana yafata umwanya ngo karategera. Uburozi ntibubaho kubizera, ariko ku bantu batizera bubaho. Hari umugore wigeze kubyibuhagira ibiro byinshi kubwira impamvu z'uburozi. Uburozi ni imitekerezo. Kuko ibyo badutega ni amagambo babitongeraho, kandi iyo utinye nyine ubihaye inzira naho byinjirira. Uzoreba iyo uhuye n'umuntu ukamukeka ko ari umurozi, uhita urwara indwara zo mu bitekerezo. Urumva? Ako kantu wa. Urumva? Noneho umukobwa arabyibuha, warangize ashaka kuja kubaganga ngo bamufashe nyine aje kuri size amanuka ibiro kuko noneho ngo bashike baragerageza biranga. Noneho baravuga ati uyu mukobwa nta kindi tumukorera, baramubesha ngo arwaye sida. Umukobwa arayirwara mu bitekerezo, arananuka mu bitekerezo ngo amare kugera kuri size bashaka. Baramubwira ati nta sida urwaye, ni twayiguteye ubwira narangiye. Umukobwa ahita asubira kuri. Urumva ikintu umuntu yizera kimubaho. Ni ukuri. Buriya tuvuka hari ibyo badutongereyeho, ariko izo mbaraga abantu babona umwanya wo kugira ngo bavuge, hari imbaraga z'Imana. Hari indi nkuru numvise, sinzi ko ari ukuri yo. Gitwaza bigeze kumubwira ati hari byeko biri hariya kuri podium, reka tukabifata n'abayumva. Amubwira ati abarozi kiza kibakiza nuko duhagarara hejuru y'ibyabo bakabona ntacyo bitwaye, n'ubundi za mbaraga zari zikenewe zirabaye. Iyo babonye nta kibaye baraga. Ariko rero iyo ubonye kijya kintu cyagustresheje, ni wicara umena amakaro, baguheza mu madepanse n'ubundi utazavamo. Abantu bari kwama baza ngo imisego y'ibitanda yarashize. Uya ibirato ntibikigira. Ntibikigira amatara. Nukuza bakaba bavuga ko umusego porara. Kandi bakakibona. Ese bw'abarozi mwe tubabaza. Kubera iki muza mushiramo gusa mu misego no mu bitanda, yewe amatora yarashize. Umugabo mwegeze kutubwira ngo warasigaye baza bagakata. Umugabo yamuvuga ati iyi matora zongera bayikate uzayishura. Kubera iki mwe mutoshira ahantu haboneka batorinda gukata ngo mugende mushire mu musego. Uburozi ni umwuka. Ni imyuka, kandi iyo myuka iyo wakiriye umwuka w'uburozi, umwuka w'Imana ntawo mukiri kumwe. Ariko iyo wizeye Imana, imyuka y'abarozi niyo iyi si turimo ni muri tere ya Satani ikoreramo.
ariko rero tuyitijwemo kugira ngo iyo myuka tuyinetralize nk'abantu bamenye Imana. Ariko rero iyo dufashe umwanya wo kugira ngo turangaze ibyo twogakoze, dufata umwanya w'igisate kimwe tugiye Satani ngo hari abantu bari kuri twese ntawe udahatswe guhura n'impanuka. Satani buri gihe aradutega. Theogene yaririmbye ngo bazaducukurira imva Imana ikazisiba. Nimba izisiba kubera iki tuba dushaka kwidefanda tubwira abantu ko hari ibyari byenda kutubaho? Nubundi uyu munsi aha nicaye hari Satani nubundi ntashaka ko nava kuri ino ntebe, ariko ndayivaho kubera Imana. Ariko ugasanga uwo mwanya nyine barawo. Mbonereho no kubanka uramusaza abantu bateye amabuye, umuntu mukuru kugeza bwo n'abantu batangira kumwubahuka, umugabo mukuru ungana nkuriye. Niki wobwira abantu gituma abantu bazakenera ngo bumve ibitekerezo uko myumva ibintu ariko bigomba kumera, uko umuntu yumva ntimureke ngo umuntu agende ku bitekerezo byiwe. Niki wobwira abantu bubahutse uramusaza ungana kurira kandi we uravuze ubwayo ngo wemera ikirere arimo ni ikirere kiri hejuru kitari hasi. Niki kintu wababwira uramusaza ari ikosa yakoze rituma abantu bamwubahuka kuza kuri uragwego? Umuntu avuka nta rugingo asize mu nda, ariko gira ikintu kizaho ziraresha wapi abantu batekereza gutandukanye. Umuntu azabyara abana umwaka agatekereza uko ashaka, undi agatekereza uko ashaka, kubera kuko ibyo utizera ntabyizera. Mu bantu biburwaho rwo kugira ngo bagutuke bakwite uko bashaka. Ariko uriya mugabo ngewe naramwumvise uko namwumvise, afite kwizera kuri hejuru kutabona uburozi, kandi uko kwizera tugomba kukumuhora. Nimba we yizera ko nta burozi, kubera iki tubimuziza? Kubera iki mbona ko tugomba kumvisa abantu ko uburozi bubaho, akaba ariyo message twihutira hariya kuza kuvuga ngo umusaza yavuze ngo nta burozi. Nimba butariho kuri we ubwizera ko bubaho, yireka bukubeho ukomeze, ariko kuri we ntabwo. Mbona ari umuco mu wateye mu bagore, kandi ngo bagore batoya mu gicunge sana. Umuntu ngo ndiwe kimwisuka mu mukecuru yazanye ako none ndumwe ese uwo mukecuru w'abandi uhaye utuka wowe abanyoko zogenda gute? Muza mwirebe aho murebe ku bandi kwibanye n'abandi mubaje kureba. Ni ire jambo rivuga ngo tukozerega gatotse ukare mu jisho rya mugenzi wawe gutare mu gogo mu mujyaho. Ubwo nakubwiye ko kutizera ariko gutuma abantu bagenda bake. Bibiri zivuga ko tuzajya ibitwica ntibigire gute? Iryo jambo ngo tuzajya ibitwica, ngo tuzakandagira mu inzoka, ngo na za scorpion. Uzi ko ushobora kurya ibiryo kakubwira ko byarozwe nyine ukaribwa ukapfa kubera ko nyine wizeye ko ibyo bintu biri mu byo nta kintu kirimo. Niki wabwira bano bakobwa baba babuzura ku nyine ba Jenny ndi mukumva ngo bari mu kugira umuntu akaza kureba umwana yazana isukari ngo bakayimena muri toilette. Nukutizera kandi mu by'ukuri sinzi ko hari umuntu ushobora kugira umutwaro wo kuguprofitira mu byiza wabonye. Ntawe ndumva, ariko rero niyo mitekerereze kubera ko ku isi turimo amateraniro yose yabayeho batavuze ko hari uburozi cyangwa ngo bashamburiye, baba basa n'abatafatishije. Rero abo bantu rwose ni muve mu byo muhugiyemo, murebe bagakiza, murebe Yesu kwagira mutumbire Yesu ku musaraba kugira ngo ibintu byanyu bigende neza. Ni ukuvuga ngo ntiduhakanye ko uburozi bubaho, ariko kubabwizera. Nimba wizera ko uburozi bubaho uzakwiraho ingaruka. Nimba wizera ko hari izindi mbaraga ziri hejuru, nimba wizera ko hari imbaraga ziri hejuru y'uburozi, nta burozi buri. Ariko ni wizera ko ikintu cyose ngo nubona umuntu ngo abantu batazaramukanye ngo yabone umuntu ngo akamaca ku ruhande ngo uriya muntu ni umurozi. Kuriya muri we ni ubumuga bukomeye cyane. Kuriya muri we nyine aba yamuroze, amugira umurozi buri uko amuciyeho. Ikiganiro cyagize umutwe munini pe. Ntabona iyo kera hari umuntu wisetinzemo umuntu uko ari mubi, nico nanigiye kuvuga, reka ukavuga ko iyo muhuye n'ubundi nta mugisha wirirwa ntawe, kubera kuko ari we wawibujije, kuko nta muntu wakwimira Imana n'ubundi yateganyije kuzaba. Ariko iyo wizeye ko uwo muntu muhuye kubera ko muhuye ari nta mugisha wirirwa n'uwo munsi, bigomba kuba ukongo. Yewe none nk'abo babeshira none nje nibo baza bambabaza, ugasanga
umuntu w'abandi ko gukora ko afite se ko kuvuga ngo abantu bakuze ngo nibo babufite n'abato bobwira ariko ukamusanga umuntu baramwikoreye ngo umwana wawe umuntu ngo naze kugusura munaso ku mwana ntabwo ara ngo ninaka se kwereka abantu bizeye ibyo bintu cyane kurenza ko bizera Imana nibyo uwo mugabo yamagana akavuga nta burozi buhaba ahubwo biterwa n'umuntu imizerere yo kwiresha nimba wizera ko bingana nuko wakiriye uburozi mu wawe burahari ariko iyo nyine wizeye biri hejuru rwose nta mbaraga za tuzakandagira inzoka ndetse na za scorpion ntacyo zadutwara kubera ko dufite imbaraga ziri hejuru y'imbaraga tubona hano mu isi imisozi itararemwa we isi itarabunga uhereye kera kose uruko wahoze kera wakwilingiraga we bari mu mahoro tugufite ntitwifuza ne murengezi nta zindi mbaraga subira ngo Mana dutabaraga Mana wadutabaraga we misi ya kera none uzaturengere tugeze kugupfa imisozi itararemwa we yemewe itarabunga uhereye kera kose uruko wahoze Imana iri uko yahoze irandimo ndizemba w'amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona nk'ibitariho tukagende nibyo uriya musaza yavugaga bamutereye amabuye yemwe turasuje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ndabashimiye mwebwe mwakurikiranye ino video mukaba mwayirangije ndashimira umutumirwa Byizigiro se ko nezerewe nubishije Imana nuko nimba mwishimiye Byizigiro muze kutwandika muri commentaire ko mwamwishimiye tuzongere tumugarure tuganire neza peki ikiganiro cyari kirimo Imana nari navuze ngo ndamubwira ngo aririmba ariko kuko ikirere turimo ari ikirere gisengeye ahise yumva ibyo naza ntekereza aba adutaye isengesho rero ndabashimiye Byizigiro icubwira bakunze bakunda TV show dusoza murakoze cyane mukore subscribe ariko waretse ngaramutsa nk'abantu nk'abara iyo nanibagiwe gira abantu nk'abangahe usuhuza kandi harimo na cani gukunda hano wana ntuyibagirwa iyo niyo ya mbere niyo nkunda Voice of the Woman iyo niyo umutima ndabakunda nkunda abantu bose bagiye bakora ibikorwa byo gusapotinga abantu bababaye barimo Mama Mulenge barimo n'amasimba izavuga amasimba bakavuga ngo isenza mfana amasimba kuki utomufana kubera ko webo bafite uko bamufite ariko jewe mfana amasimba mfana The Beauty mfana umuntu wese ugira cyane utarambonaho commentaire ja kuri cyane uzi ko nkunda kuba ndiho ni kuri ya Voice of the Woman nta video yabo ntaza ndeba ujemo uhitwa kubita link ndahita nkujoininga nkore link Voice ngasabira wa Voice kiganiro wa ngasabire Voice of the Woman bazokiguha bakubabwira ndore n'abantu ntabantu numvise mufite n'umutwaro wo kuja live kwa Papa Legend rwose kubumva usabe natabyumva wenda hari igihe nawe azokwiruka inyuma ko gushaka ko mukorana ikiganiro Voice Papa Legend Byizigiro avuze ngo muzonshire kuri live gukira ntabitobera nuko bitinda kuza nuko none gahunda ari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo nkomeza ngukomeze hari ibyo ushoboye ndashoboye komeza ngukomeze hari ibyo ushoboye ndashoboye niba bazaba ngo wenda ngo nanjye ariko ushoboye nawe udashoboye icyo ushoboye singa ishoboye yes nicyo gituma tubereyeho hano twese cyarimo suza indi inshuti wawe yari amacana uvuga inshuti zikuba ku mutima tugane ku gisozo ikiganiro cyacu okay ndasuhuza madame n'abana baje ndasuhuza Rwiyereka ndasuhuza murumuna wanjye Aimable umucuranzi mu Rwanda Aimable baramavukana ni murumuna wanjye ni murumuna wanjye muvukana bakomeye kabisa ndasuhuza abantu bari mu Minembwe cyane mu Bugogomi wacu murakoze ndabifuriza kunyagirwa n'imvura y'umugisha mu yugamire mu rukundo murakoze cyane
tuzaba tubagarura ibiganiro mu mwakunze kino kiganiro twakoranye na Byizigiro muze kwandika comment muvuge ngo tuzamugarure Byizigiro kandi uzongere twitabe kuko nundi wabikoze Imana igumugisha papa ubundi ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao murakoze